laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu as-salihat ja'ala likulli mawjudin fi hadhihi ad-dunya zawala wa likulli muqimin intiqala liya'tabira bidhalika ahlul iman وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله وتفكروا في سرعة مرور الليالي وتفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم وتطوي بها صحائف أعمالكم فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة عباد الله كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك واليوم تودئونه مرتهلا عنكم بما أودعتموه شاهدا عليكم بما عملتموه فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير شافئا له بدخول الجنة يأتي الله سبحانه وتعالى taguɗo en o woodini en o nemini en oɗo nema islam ɗo yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala mo tawi ko e nemaji makko woni ko moƴƴereji ɗin timmata ɗi tabita oɗo allah subhanahu wa ta'ala tawɗo o waɗani kala ko woodi e aduna on ɗo iwgol o waɗani kala ko ñiiɓi eggugol fiyo tasko e ɗum ɗo joomiraaɓe gomɗinal ɓen ɗo seedo ala reweteeɗo e goonga si wona kanko allah subhanahu wa ta'ala ko o gooto e tagugol e woodina ko o gooto e jeygol en toppito fiyakuuji meɗen ɗin addanta en nafa pottinana en lorra si wona kanko allah subhanahu wa ta'ala ɗo seedo oɗo mo o suɓi o nuli e meɗen nelaaɗo meɗen muhammadu bin abdillah o ko jiyaaɗo makko wona kafidiiɗo makko ko nulaaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen yo ɓanginan en ko fii honɗum kanko allah subhanahu wa ta'ala o adde en ka hoore leydi ɗo ɓe yottini kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko allah nuli ɓe kon ɓe laaɓani mofte ɗe reedu ɓe accaali ka moƴƴere heɓoto si wona ɓe tindini en ɗum ɓe ɓanginani en ɗum ɓe accaali ka bakka to heɓoto si wona ɓe yewti en ɗum fiyo male on muyanaɗo malore e hoore ɓanganduye halko on muyanaɗo halkade e hoore ɓanganduye toro allah subhanahu wa ta'ala yo o juulo e maɓɓe kamɓe ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe ɓaawo ɗum ko ano yo yimɓe hule allah subhanahu wa ta'ala ngol ɗo kulol ngol tawi ko ngol woni ko o ɗaɓɓiri en ko ɗo woni martaba mo tawata si neɗɗo on hewti haray newanike mo gollugol ko moƴƴi newanike mo kadi accugol ko boni huli allah subhanahu wa ta'ala tasko ɗon e yaawugol feƴƴugol ɗi ñalɗi e ɗi jemmaji
neɗɗo fof neɗɗo marɗo haqqille mo gollitirta haqqille makko ɗen o heɓata nafa majje. wona marɓe haqqille ɓen fuu woni e gollirde haqqille mum ɗen. haqqille no wayi wa tere yaasiije ɗen, si a gollinaali gollata, junngo ma ngon ko ɓooyi waalaade, sa ƴettaali ko ƴettirɗaa goɗɗum ngo ƴettata. yiitere ma nden sa udditaali nde ndaaruɗaa nde ndaarata. hinde waawi yi'ude kono yi'ugol annda ko honɗum nde yi'i ko sa ɗaɓɓiti. idan haqqille maɗen kadi ko wona non, ko si a gollitiri haqqille ɗen, sina ɗum ɗe waawi wonde ɗon hara ɗe gollaali. idan no jeeya e golliji haqqille, taskagol neɗɗo on e ɗan gurdam ɗan o wuuri. ɗi piiji ɗi woni e fottude e muɗum feƴƴa. no jeeya e majji ɗi ñalɗi e ɗi jemmaji ɗo. ñande fof no weetude niɓɓa, ñande fof no niɓɓude weeta. ɗum si tindini ko tindinta ko wondema awa ko woni ɗo kon fof iway. fanninnaange ngen no fuɗude muta, jemma on no niɓɓude weeta. anndu haray hunde wawata tabitude ka hoore leydi ɗo si wona Allah e ko jogondiri kon e fi Allah. idan haray neɗɗo julɗo on mo haani gollitirde haqqille makko ɗen, o tasko ɗiɗo jemmaji e ɗi ñalɗi ko woni e feƴƴude, ɗi lebbi e ɗi duuɓi ko woni e feƴƴude. o anda ɗum ɗo oytagol mumgol no oytude mo kanko kadi. si ñallal feƴƴi, kala ko woni e gurdam ɗan kon haray oytorama ngal ɗon. a oytorama ngal tagore heddinde nden fuu oytorama ngal ñallal ɗon. ngal yahi ngal artata, si jemma hiiri kadi so yahi o artata, si lewru darike ndu yahi ndu artata, si hitande feƴƴe nde artata. idan feƴƴugol ɗiɗongol no oytude gurdam maɗa ɗan. ko ɗum waɗi weltorgol maɗa ko lewru ndu woni e lannude kon, si tawi ko fii piihum aduna ko wonɗa heɓude haray a faamaali. si tawi ko fii hewti ka hewtitoya ka joomima mo wonɗa e gollande on, haray no haani ka weltoɗa. idan haray ande yawtugol jemma e ñalorma on no oytude gurdam goto kala e meɗen, no ñobbude kadi ɗeri golle goto kala e meɗen. ɗum ɗo andugol ɗum ko honɗum nafata, ko ya tinno yiltitoɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala ko o wiima ya a waɗu tawi ala e wadde kon etoɗa no waɗira ɗum. ko ya tinno yiltoɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala ko o haɗuma tawi hiɗa e muɗum etoɗa acca ɗum ɗo ya hewtode ka makko, hiɗa wadde ko mettotamo kon. tinne tuubugol Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala e gollugol golleji moƴƴi yamiraɗi ɗin ɗo e tan on feƴƴude. feƴƴugol tan on bimana feƴƴugol mbawdi maɗa ndin, feƴƴugol feere maɗa nden, feƴƴugol hettare maɗa nden. no woodi fewndo ɗo hiɗa waawi ñande goo aray hara a wawata. no woodi yimɓe wuurunoɓe rowani o fewndo ɗo hara hiɓe waawi piiji ɗin fof ko tata bani adama no waawi kon. hande hunde ala ko ɓe waawi sina ko ɓe waɗana. ɓe yimɓe no woodi ɓeeɗo si tawno ɓe gollano on tuma, hande kadi ɓe wawata gollude. an kadi a anda ko honɗum wirni e gurdam maɗa, a anda ko hombo wonta janngo, ko honto wonta janngo, ko honno wonirta janngo. idan fewndo ka wawuɗa ɗo marɗa haqqil ɗo, jaɓu etoɗa golla moƴƴere, jaɓu acca ɗiɗo boneji wata yahu ha tawa a gaynoyta haɓɓitoɗa a waɗay. jiyaɓe Allah haray ha hanki ɓattiɗo ɗo ko wonno ɗen e weltorde ko suumaye no arde.
ɗum ari feƴƴi wa'iwa koyɗol hande ka wonɗen ɗo ko waynagol suumaye wonɗen nde ɗo jumare nde wonɗen e juulude hande e ngal ñallal ɗo no hani an bani adama on taskoɗa moƴƴa taw si a heɓitay nde e gurdam ma kadi no wawi heɓita juma kono est ce que a heɓita kadi juma e suumaye e gurdam maɗa gila o juma sakkitiɗo e suumaye rowani heɓi hande buynati e ngayka idan an kadi a anda ko honto jeeyeteɗa haray hiɗen sakkitade waynagol nduɗo lewru ndu tawata hanki ko kayru sabbitinoɗen si tawi a faami an e ndu lewru ɗo ko on gootum argol mayru ngol e yaagol ngol e argol mangol e yaagol ngol ko gootum no ndu daranno noon hanki hindu habba hindu weltana e hindu waynodirede hande neɗɗo kadi ko misal mon no way ndu lewru a aray ko a gokkunni janɗa balɗe yaha a fanɗi kadi a yehi idan haray moƴƴere woodani oɗo neɗɗo mo suumaye seeditani golle moƴƴe mo suumaye tefani fii yo naato aljanna yo waɗilla waɗan jeyaɓe maɓɓe wa waylun liman kana shahidan alayhi bi su'i sani'ihi فودئ سهر الصيام والقيام بخير ختام فإن الأعمال بالخواتيم فمن كان محسنا فعليه بالإتمام ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام واستمروا على مواصلة الأعمال في بقية الشهور فإن رب الشهور واحد ومطلع عليكم وشاهد وقد أمرتم بفعل الطاعات في جميع الأوقات فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وفات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت bone woodani oɗo neɗɗo mo suumaye rewi e hoore muɗum seeditani ɗum kuuɗe bonɗe tawa an e nder nduɗo lewru suumaye yawmal qiyama si a addoyama a darnama yeeso subhanahu wa ta'ala suumaye ko seeditanoytoma ko an a moƴƴinano e mayru oɗo neɗɗo perdi wodanimo haray neɗɗo o yo sertude e nduɗo lewru ndu tawi ko lewru daragol lewru waɗugol ko moƴƴi yo eto o timminira ndu timmode moƴƴere sabu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en golleji ɗin kaka timmode golleji ɗin wona ka fuɗɗode si a fuɗɗori no moƴƴiri a lanniri no boniri nafata hay fus ndikka a fuɗɗorde no boniri lannira no moƴƴiri idan golle ɗen ko timmode nden sakkitode nduɗo lewru ɓen andi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e julɓe wondunoɓe e maɓɓe ɓen e ɓen artuɓe ɓaawo maɓɓe no ɓe wano noon e ndu lewru e wiiɓe goo hoore mum ko julɓe e sakkitode ɗo naaɓe gootum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama si lewru ndun hewtino ka lanna ko ɗon ɓe ɓeydano wakkilare ko ɗon ɓe ɓeydayno waɗugol ko moƴƴi ko ɗon ɓe ɓeydayno rentingol e ko boni rento e muɗum amma buy e wiiɓe hoore mum ko julɓe hannde nanum ɓe woniri kono lewru ndun lannirta noon moƴƴere maɓɓe nden lannirta bonɗi maɓɓe ɗin ɓeydo idan haray an oɗo neɗɗo julɗo eto timminira ndu lewru ɗo no moƴƴiri si tawi woni ko moƴƴere wonnoɗa e muɗum e nder lewru ndum wakkilo ha timmina moƴƴere nden si tawi koye bone wonnoɗa bi mana hiɗa faljude waɗa boneji han joni watta taƴo tuuba ruttoɗa faade Allah subhanahu wa ta'ala ñande fof neɗɗo on anditi wondema ko woni e mun ɗo na ko haani o dogi o yehi ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah accanan mi tuubi mi wattata Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanaymo fanninnange ngen fuɗɗitare ka hirnange fanni wonki makko ki yottaki ka dande idan ɗo no woodi buy faljuɓe nder suumaye on ɓe tata woɓɓe tewo pas ñama woɓɓe tewo pas waɗa ellaji tawata ɗi hana wadde idan o mo tawi alhaali mum ko ni wayi yo eto tuuba rutto faade Allah subhanahu wa ta'ala o toro Allah yaafuye o ƴettana Allah ahadi o yiltitata ko e ɗum ɗo hande kadi e gurdam makko ɗan
ko waɗi hawnaaki nduuɗo lewru suumaye tawtatama e ngurdam maɗa ɓaawo hikka duume e joktindirgol ɗiɗo golleji moƴƴi e lebbi heddiɗi ɗin fof sabu jeyɗo ɗiɗo lebbi ko gooto himo ƴelliti e hoore gooto kala e meɗen himo seedi e mo kala e meɗen ko woni e mum e ka woni o yamiri en gollugol moƴƴere e sa'iji ɗin fof julɗo yaagal ngal wona e suumaye tun tawi en taskike moƴƴa ala e nder nduɗo lewru suumaye golle ɗe wonɗen e wadde ɗe tawata ka suumaye ɗo ko joddi ndin ɓeyda fiyen heɓu malore ɓay Allah no faala e malnude kono golle ɗen ɗe ɓeydaka julde ala ka suumaye ɗo nde alano moƴƴere wotere ala yamirane ɗo nde alano moƴƴereji ɗin no wooda aɗo suumaye hiɗi wooda e suumaye hiɗi wooda e ɓaawo suumaye idan ko ya wonu moƴƴo e suumaye ɗo etoɗa ɗi moƴƴereji ɗi wonɗa e wadde ka suumaye ɗo hara naaɗo ɗi hatti duumo e hoore majji jokkidiraɗi ko waɗi angal duumagol ngol e hoore golle moƴƴeren ko ella neɗɗo julɗo wonta neɗɗo waɗowo nde wonde acca nde wonde sina taw ko alhaali o waɗirimo ɗum ɗo naa jikku makko on idan on neɗɗo mo tawi ko wonno e rewi taba ma'ak fastaqim ala amrillahi istaqim ala ta'atillah hatta talqahu fayakuna dhalika yawma iduka alhaqiqi kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan ko anoyo gomɗinɓe anden haray diina islamu kan ko diina tabitugol diina ñiiɓugol neɗɗo julɗo on gila ñando wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waɗɗimo waɗɗiɗi julɓe ɓen ɗin hande kadi ko yo eto ko woni e wadde kon o ñiiɓa e hoore muɗum wonaya woni juulowo hande acca janngo juulowo fana acca alansara juulowo futuro acca geeƴe juulowo geeƴe acca subaka julɗo watani woni juulowo julɗe ɗen fof juulande kadi kadi juulete ɗon ɗum ɗo woni jikku neɗɗo julɗo on wono noon kañum kadi golleji moƴƴi heddiɗi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko wi'i naata e aljanna ko yimɓe tabituɓe ɓen e hoore moƴƴi ɗin inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu ɓeeɗo wiɓe joomi an ko Allah minen joomi amin ko Allah ɓe tabiti e hoore ɗum ɗon idan labudda bil istiqama ko ma tabita e hoore dewal ngal nga wonɗa e hoore muɗum ngal tabita e accugol geddi accuɗa ɗin wata woni julɗo ka yara wohiɗa ɗon idan tabi diina kan ko diina tabitugol moƴƴata e makka neɗɗo wongol neɗɗo mo noneji julɗo o waɗa doñorgal so ari ka amoɓen ko amowo so ari ka wujjoɓen ko wujjowo so yahi ka feneteten ko fenowo so yahi ka juulete ko juulowo kanko kala ko tawi ko ɗum julɗo watani eto wona neɗɗo tabituɗo e hoore goonga ta won neɗɗo mo tawata ko yaltuɗoɗa wo no on couleur ɗo wayi wo ko no wawɗa nani julɗo wata diina islamu kan jaɓata ɗum ɗo neɗɗo wonde ko noneji ka ari wo kanko ko tawa wo ka tawa mo tawa ka o tawa wo ko o tawi wo himo tawa nani julɗo wata heɓu ko yiɗuɗa ko tawata diina kan no yiɗi kon heɓu ko añuɗa tawata diina kan no añi taw won an hunde mettatama hunde welatama an ala ña julɗo watani idan Allah subhanahu wa ta'ala wi'i nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam fastaqim kama umirta tabitu ñiiɓu no yamiriraɗa non an e kala jaɓuɗo tuubude naataka diina wonda e maɗa idan jaka kala neɗɗo jaɓuɗo naatude ka nder islam jokka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam himo yamira tabitugol e hoore diina kan wono nelaɗo yamirira noon sallallahu alayhi wa sallam diina kan ko ya a jokku ha ñande hawruɗa e Allah subhanahu wa ta'ala nden ñande woni ñalande tayre ma mawde nden e ɗan gurdan ɗo ko ya a won woniɗa nder nduɗo lewru sumaye ni accuɗa ndarugol ko harmi accuɗa jantagol ko harmi accuɗa wolugol ko harmi accuɗa yahugol ko harmi e nder suumaye on ɗum yo won kadi e gurdam maɗan sabu ko suumaye on ari ko ekkitugol ma a ekkitike lewru eto hara wawi o wino ko farlama e hoore mon horugol suumaye wono farlira e attiɓe on ɓen fiyon hul Allah subhanahu wa ta'ala hulgol Allah ngol ko hon ɗum e yi hande ka yaasi ɗo sa yalti kala ka yaaruɗa ko moƴƴere tawata sa ƴawi e oto ko qur'an sa naati e place ko qur'an kala mo yiɗa sonnajo mo yiɗa o no ƴettirgon fawi hoore mum fof no andi jaka ko yo moƴƴe yimɓe ɓen ko salare woni e wadde
si suumaye maayi a ƴetti tigga hummakon a liɓi to a ƴetti mesi a tokki e hoore ma nden a darike ɗo anndu do ko Allah wonɗa e haɓude mo haɓi Allah o perde ɓurɓe ma doole ɓurɓe ma jawdi ɓurɓe ma jaahu haɓi Allah ɓe halkike wona an e fofere ma e piiji fof haɓata Allah darto foola idan tabitu e diina mana ka falwajibu ala kulli muslim an yutbi alhasanata bihasanati ukhra والاستمرار على الطاعة والتزود من أنواع القربات والبعد عن المهلكات فمن كان حاله بعد رمضان أحسن من حاله قبل رمضان فهو علامة القبول ومن كان حاله بعده أسوأ من حاله بعده هذا قد على الران على قلبه لا ينفعه وعد ولا يجدره وعيد هرين كو وادي كو نيدو جولدو فو كو يو اتو سو وادي موƴƴere o jokkintina nden kadi moƴƴere go kadi o duumo e hoore ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala o yooɓo nooniji e dewe o woɗɗito halkoji ɗin neɗɗo fof neɗɗo mo tawi alhaali makko on no wa'uno non ado suumaye si suumaye ari feƴƴi tawa e alhaali makko on sanzi bi ma'ana siko o fiimowo non ado suumaye o acci fiimude siko o jeenowo non ado suumaye o acci jeenude siko o fenowo non ado suumaye o acci fenande siko o wujjowo non ado suumaye o acci nguyka si tawi alhaali makko on ko ni wayi haray ɗum no tindini korka makko kam moƴƴi ka jaɓaama kono si tawi woni aksu muɗum tawi suumaye maayi haa hannde ko o wonno e mum kon o ɓurto wonde mum e bonnere haray ɗum ko alamande ko o hoori ɗo ko o ñallir o hooraali idan haray neɗɗo o mo tawi ko ni alhaali mum o wayi haray ko holli ko wiyete kon kornere bakkatuji makko ɗin korni e hoore ɓernde makko nde si neɗɗo faggike bakkatu o duumike e hoore majji o jaɓaali ruttade Allah subhanahu wa ta'ala nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en tuma kala neɗɗo waɗi bakkatu hun kum bakkatu hun ɗo waɗa toɓɓere ɓalere ka ɓernde makko si o tuubi o ruttike ɗum hoɓoto iwa amma si o tabiti ɗon o deƴƴi o tuubaali on bakkatu ɗon kornina e ɓernde makko nden yahay haa ɓernde neɗɗo on korna no yiruɗen jandi korori no kornira ni si yahi haa ɓernde le lanni kornude kala ko wowlanɗa oɗo e gonga o ƴettata kala no wowlirɗa si a jeeju si a sonku si a yennu si a piyu kala no waɗɗa o jaɓata kala ko haɗuɗamo e bone o accata fii honɗum ko ɓeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ɓeeɗo jaɓata kornika hoore ɓerɗe maɓɓe ko ɓe wonno kon e faggatade bakkatu si yehi haa bakkatu lanni korninde ɓernde neɗɗo kala no wowliranɗamo ko aybingol o addana e ma o jaɓata idan haray neɗɗo julɗo yo rento hara o jeeyaka siga ɓeeɗo yimɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafihi aw rudda alayna laqad kana salafu salih rahimahumullah تصيبهم الهم هل تقبل منهم أم لا أيها المسلمون ما زالت الأعمال بعد رمضان لم تنقطع فالقرآن لا يهجر بمجرد انتهاء رمضان بل حافظ على وردك ثابت منه كذلك القيام لم تنقطع قال النبي كان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل يتي الله سبحانه وتعالى ادعو أولو نعم إسلام نعم متوي ويوني نعم seedo ala reweteɗo e goonga sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ino toromo e juulanilaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe yeeɓe Allah haray gooto kala e meɗen no haani jooɗade kañum tum o weddo hayso ko mintaji sappo o hasbana hoore makko hasbugol ma hoore ma ngol hoore ma ko ya andaaru e nder oɗo suumaye ene hara a heɓi tono ka a perdu ko waɗi hiɗa andi ko honɗum waɗɗa hiɗa andi kadi ko waɗɗa ko honno warruɗa ɗum a hotti golluɗa ka ko e bindi ƴettuɗa golluɗa a ñembay woni yimɓe ɓen ka a jangusi golluɗa ko wonɗa e wadde kono hettora wonɗa e wadde ka kono gasira ɗum ɗo neɗɗo no wawi hasbande ɗum hoore muɗum idan kala yo hasbu hoore muɗum o ndaara si tawi woni o heɓi toon e oɗo lewru suumaye ko honɗum o naftori nduɗo lewru suumaye no jeeya e ko suumaye ari ekkitugol makon ekkitugol ma muñal ya yi hunde nde faalaɗa tawa hiɗa hattani heɓugol nde kono acca ɗon haɗa waɗali an tun e ñaamete ma on e jaram maɗan ka nder suudu ma
a ñamata goɗɗo piye, a ñamata goɗɗo yenne, a ñamata mbobiɗa fi a ñaami. Kono tawa a suusata ƴettude ɗum ɗon ñaama, muññoɗa ɗon ñallal maɗa ngal fof konko ekkitiɗa ɗon wata hattu ɗon, yo ɗum feƴƴi e piiji goɗɗi goo kadi. Yo taw janngo a yiyay hunde goo nde faalaɗa tawa hiɗa waawi nde heɓude an tun kayre tun, kono ma dama a waawino wonki makin accugol ha ñaamugol e yargol, awa waawki ɗum ɗon kadi. Si ɗum woni hara a heɓi nafa e oɗo suumaye ko wonɗa e ekkitade kon a waawi. Kono si tawi woni si suumaye maayi a wawata muññade ko fanɗi wo, piihun ko fanɗi wo ko ma sonka ma piirayɗa e muɗum, an hunde a wawata muññade, haray ko ekkitɗa kon battinaali e wonkiki. Mastafatta min sey, a heɓali nafoore e lewru ndun. Ko honɗum woni batte mayru on e wonki maɗa kin, ko honɗum ndu acceni ki wonki maɗa. est ce que ko waɗɗa e nder nduɗo lewru ɓaande gaynayi ɓay a gayni wadde hara Allah jaɓante ɗum ka o jaɓata. O waɗi julɓe hannde ɓen ko ɗo serti e ɓe julɓe hankiɓe. Julɓe hankiɓe gollayno golle ɗen haa gasa ɓe jooɗo ɓe maapo taw si Allah jaɓanayi ɓe ɗum. Amma julɓe hannde ɓen si gollilan ni ɓe innata simo faala yo jaɓu, simo faala yo accu ɗon, kono ɓe maapaaki so jaɓa e so jaɓata. Ɗum ɗo ko nawnare goni. Si tawi a juuli a gayni a maapaaki si Allah jaɓi julde maɗa nde, e helle so jaɓaali nde a anndi ɗum wotuma laawi. A anndata ka adna ɗo julde ma nde jaɓaaka, a anndata ɗo korka ma kan jaɓaaka, a anndata ɗo sadaka ma on ƴettaka, nde andoyta ɗum haray heɓɓitatako kadi. Ko ɗum ɗum ɗo waɗi ɓeeɗo moƴƴuɓe feƴƴuɓe attiɓen hoore ndiɗo leydi, a yiya eno makko ba no nawni tawa o nawna. Bimana himo maapi haa himo hori, tawa ko maapinimo wona fi ko o ñaama, wona fi ko o watto, wona fi ka o waalo, ko maapinimo est ce que ɗi boneji ɗi o wanno o wi Allah o acci, Allah accanaymo ɗi. est ce que nde moƴƴere nde o woni e wadde Allah ƴettanaymo ɗum, waɗi ɗiɗo ɗiɗi mo heɓali kala ko ɓere pusko heɓi. Si tawi boneji ɗi wiiɗa Allah a tuubi ɗin o accanali maɗi, moƴƴere ko waɗɗa kon o ƴettali, kala ko heɓuɗa ko mere heɓuɗa, ko ɗiɗo ɗiɗi wiyete keɓal. A bonni a tuubi Allah accanima, a golli ko moƴƴi Allah ƴettanima, kala heɓuɗo ɗum ɗo hara heɓi malore, Allah hokku en ɗum. Idan ɓeeɗo moƴƴuɓe feƴƴuɓe attinoɓe hoore ndiɗo leydi, kamɓe ko ɗum ɗo wonno ande maɓɓe nden, ɓe jooɗotono ɓe yooma ɓe maapo taw si Allah ƴettanayɓe fi honɗum. Subhanahu wa ta'ala ko wi innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, o winnaali innama yataqabbalu llahu min alamilin. Wona golluɓe ɓen o wi o jaɓanay, ko huloɓe Allah ɓen, golluɗo hunde nden tawa ko kulol Allah o golliri nde, ko fi Allah o golliri nde, tawa ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ñantini kadi e golle ɗen. Idan anden haray golle moƴƴe ɗen gasiraali fi suumaye gasi. Ta a ƴettu qur'ana haɓɓa wallina to ɓay suumaye lanni, ka jogitinoɗa ɗon e wakkilagol janngol alqur'an. Siko hisbe wonnoɗa e heɓude eto tabita e hoore on ɗo, siko hisbe ɗiɗi wonnoɗa e heɓude tabita ɗum, wata qur'ana ma o won haɓɓaɗo yowa ka suumaye maayi ha suumaye ara kadi. Eto jannga qur'ana e sayeji ɗin fuu, ko wona noon kañum kadi immagol naafa oɗo jemma, a ekkitike lewru immagol naafa jemma. Modi yo taw so lewru ndum maayi a waawi haysi a waawali fuu, kono a waawi seeɗa. Yo taw a wonta ka salminɗa geeƴe ha ruƴƴana subaka hunde a heɓal jemma maɗa on fof, tawa oɗo fof ko ɗanaɗo ɗum ko perdi molanaɗi ɗum. Idan eto heɓa haysi ko darɗe tati jemma o, haysi ko darɗe joyi ma jeɗɗi ma jeenayi ma sappo e go'o. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe duumotono wono Ibnul Qayyim wi'ata noon ka Zadul Ma'ad e darɗe 40 ñallal fof ñallal ɗeɗo ɓe accatano ɗe, sappo e jeɗɗi farillaje ɗen ɓe accatano ɗe ñande o ñande, sappo e ɗiɗi sunanu rawatib ɓe accatano ɗe, sappo e go'o naafe maɓɓe ɗen jemma ɓe accatano ɗeɗo. ɗum wiyete witiri maɓɓe on, ɓe waɗayno witiri jemma darɗe sappo e go'o. ñallal ngal gilandema ka subaka haa ka geeƴe ɓe waɗa sunanu rawatib, 4 ado fana, 2 ɓaawo fana, 2 ado alansara, 2 ɓaawo futuro, 2 ɓaawo geeƴe, 2 ado subaka. ɗeɗo darɗe sappo e ɗiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama seeraali hiɓe juula ɗe e ngurdam maɓɓe ɗen. ɗeɗo woni darɗe 40 ɗe Ibnul Qayyim wi ɗen ka Zadul Mu'ad, nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama seeraali e hoore majje, koko wattoto ɗon woni, kono ɓen ɗon kamɓe wuttatako. Idan haysi ko yerɗum ɗo heɓuɗa hara heɓi buy, darɗe 40 ñande o tabituɗe, si neɗɗo duumike ɗum hara heɓi buy. Idan eto heɓa
none dewal ko wonɗa e wadde no jeeya e nafoore muɗum nden tabitugol e hoore dewal haysi ko darɗe ɗiɗi juulata ñande o ñande si a nawni ma a yahi a ronki wadde ɗe sabu ndu yaadu yandu ma a ronkiɗe wadde sabu nde nawnare yande Allah subhanahu wa ta'ala immina e malaika ɓe arndara ma kadi watama ɗon si ɓe ari ɓe tawi a ala ɗon ɓe inne Allah men taw jiyaɗo ma on dey himo tongi ko hon ɗum tongimo ko nawnare awa windanemo ko o wowi heɓude konko min tongimo sa a wowi julde darɗe sappo ñande o ñande tawi hiɗa duumi e hoore ɗum si nawnare haƴima juulugol ɗe a windante baraji muɗum idan ko ɗum ɗo woni nafoore duumagol e hoore golle moƴƴe ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki golle ɗen fof ko ɓurani Allah koko duumi kon tawa na waɗa hannde acca janngo waɗa hikka waɗa acca ko arata waɗa ndu lorɗo acca nduya idan haray golle moƴƴe ɗen lannaali fi suuma e lanni hiɗe heddi korka kan no mari naafiilo julde nden no mari naafiilo sadaka on no mari naafiilo golleeji ɗin fof no jogii naafiilo ko fii honɗum ɗum ɗo waɗana ko fii yo ngurdam maaɗa ɗam fof ndewal Allah haray an neɗɗo julɗon koye a wakkilo ɓeyda wakkilare ma nen tabete a hoore ko wonɗa kon rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim allahumma arina alhaqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحينا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal